na kane. Tusome Mwanzo 14 murongo wa 18 kugeza kuri 20. mstari wa 18 mpaka 20. Tangiriro Mwanzo 18 murongo 14 murongo wa 18 no kuri 20. 14 mstari wa 18 mpaka 20. Yego. Kandi Melikisedeki umwami w'Isalemu azana imitima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Yego. Amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose iri juru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu aha kimwe mu 10 cya byose. Amen. Na Melekizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwa Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Amen. 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 Wakoze cyane. Turangirize twongere dusome Tangiriro 28 murongo wa 22. Kitabu hicho cha Mwanzo 28 22. Yego. 22 28 22. Niri buye nshinze ni nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzaja umpa byose sizabura kuguha kimwe mu 10. Amen. Kuzo uzozumpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Amen. Nawe utiwe katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa. Wasomye 28-22. Yes. Nawe utiwe katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya dhahabu safi. Nawe utiwe pete 2 za dhahabu katika kile kifuko cha kifuani. Kurasa mkegita. Mwanzo. I'm very sorry. Ilikuwa katika Mwanzo 28 22. Guy. I'm very sorry. Nilikuwa kwa kitabu cha Kutoka. Ni Mwanzo 28 22 nasema. Yes. Na jiwe hili nililolisimikisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kile utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Amen. Amen. Katika yale utakayonipa nitakutolea wewe Mungu sehemu ya 10. Ndashima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Namshukuru Baba wetu Yesu Kristo duhaye umugoroba mwiza aliyetupa jioni njema ukumva ijambo ry'Imana, ya kulisikiza neno la Mungu. kubakunda Imana, Kwa wale wanayompenda Mungu, wakunda ijambo ry'Imana, kwa wale wanalolipenda neno la Mungu, ndabiyegereje ngo murakaze neza. na wakaribisha karibu yeni na Mungu awabariki. Mana yo mwijuru bahumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Naratangaye muri iki gihe. Nimeshangaa kwa nyakati hizi. Hari abantu badakunda ijambo. Kuna watu ambao hawalipendi neno. Tibakunda kurya. Hawapendi kula. Umwana boza bashira ibyo kujya ku meza, umwana gasohoka
wakiweka chakula kwa meza na mtoto anatoka, bagasubira bugaca akagaruka amasahani bayakuyeho, kuna kucha na masahani wametoa, agasubira mu gitondo bakazana cyangwa nijoro bakazana amasahani agasoka. Asubuhi nao wanaleta sahani anatoka, ama jioni wanaleta sahani naye anatoka. Uwo mwana mwomubarira ku ntoki iminsi agiye kumara akamafu. Mtoto huyo mtahesabu vidole kwa sababu atamaliza siku chache na fariki. Munzu y'Imana, katika nyumba ya Mungu, ivyo kurya ni bibiri. Chakula ni Bible. Uburyo bw'umwuka, kwa kiroho, mwuka ugaburirwa n'ijambo ry'Imana. Roho inalishwa na neno la Mungu. Muntu w'imbere agaburirwa n'ijambo ry'Imana. Tuandani analishwa na neno la Mungu. Utari y'ijambo ry'Imana, kama huli neno la Mungu, igihe cyawe ko kirabarirwa ku ntoki uri burarufu. Nyakati zako ni chache, utafariki. Nta muntu wohunga ivyo kurya iminsi yose ngo namarabeho. Hakuna yule anaweza kimbia chakula kila siku alafu aishi. Azafa. Atafariki. Azafa. Atafariki. Azatangira gware bwaki. Atagonjeka kwanza. Umusatsi ucurame. Nywele ziishe kwa kichwa. Umubiri mushireho. Mwili umuishie. Imbaraga zimushire. Nguvu ziishe. Umwuka usohoke. Na pumzi ishe. Muntu abe kadavere. Mtu awe maiti. Buke gusa. Pole pole tu. Utari kurya ijambo ry'Imana. Kama huli neno la Mungu. Kadavere. Maiti. Abakunda ijambo ry'Imana ndabiyegereje kandi wale wanalolipenda neno la Mungu na wakaribisha tena. Karibieni. Appetite. Yes. Mugira kabayagwe. Muwe na appetite. Mujyoherwe. Yes. Enjoy. Amen. 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 Appetinis. Yes. Mureka batarya mu biyore. Acheni kwa wale ambao hawatakula. Baragaruka mukanya ni dushira mu gisirimu. Watarudi tukiweka nzenze. Amen. Amen. Mugatondo twaganiriye aya magambo. Asubuhi tumezungumza maneno haya. Niyegereje abashitsi. Na wakaribisha wageni. Naona mama hapo. Namuona mama. Karibu sana na Mungu akubariki. Karibu cyane, Imana iguhezagire. Ndabona Pastor Butoyi, karibu cyane. Namuona Pastor Butoyi, karibu sana. Namuona Pastor, karibu cyane. Pastor na wewe karibu sana. Shaka karibu cyane. Shaka karibu sana. Abandi bene data murakaze neza ni Imana wamugisha. Na wandugu karibieni na Mungu awabariki. Amen. 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 William karibu cyane. William karibu sana. Sema amen. Amen. Bene data tuguma kubana tubana kenshi hano. Tunaendelea kuwa pamoja nao, ni zaidi tunakuanga pamoja nao hapa. Dufiti ihuduma y'imisi 21. Tuna siku 21 ya kuomba hano iwacu hapa kanisani. Buri mugoroba wose kila jioni tuba turi hano turimo dusenga. Huwa tunakuanga hapa jioni tukiomba kugeza imigoroba 21 mpaka jioni 21. Kugeze ku mugoroba wa gatanu. Sasa tuko kwa jioni ya sita. Ya sita tulianza Tuesday. Ni ya gatandatu? Yes. Nazanga ni ya gatanu. Misikeri yashize. Ni itano. Hasigaye mike, hasigaye. Kuna baki 16. 16. Nako. Misiragi. Siku zinaendelea kusonga. Vicho utahaga. Angalia kile ambacho utachukua na wewe. Iyo huduma maombi hayo ni huduma yo kuongera.
ni maombi ya kuongeza, kuzidisha, kongera, kuzidisha kwa kile ulikuwa nacho. kongere ivyo dufite, Ongezea kwa kile ulikuwa nacho. kongere aho twari tugeze. Zidisha kwa kile ulikuwa nacho, mahali ulikuwa umefikia. Kwa Biblia iravuga ngo Kwa sababu Biblia inasema hatabayeho kongera, isipokuwa kuongeza, hatabayeho kwibuka, isipokuwa kukumbuka, hatabayeho guterana, kusipokuwa kukusanyika, ubwoko burarimbuka, taifa huangamia, abantu barahona, watu wanakufa, abantu bararimbuka, barasha. watu wanaangamia, wanakufa, wanaisha. Ubwo tugenda twongera, Lakini kwa sababu tunaenda ubwo tukizidisha, tugenda twibuka Kristo, vile tunaenda tukimkumbuka Kristo, ubwo tugenda tuzongera, vile tukienda tukiongezea, biravuga bizazamuka bigera imbere y'Imana, Biblia inasema yatapaa mpaka mbele za ngo Mungu, bihinduke imbere y'Imana, vibadilike mbele za Mungu, kuba impumuro nziza, kuwa na manukato mema, hanyuma Imana imanuke, alafu Mungu ashuke abane natwe. awe pamoja nasi. Sema amen, Amen. sema amen. Amen. Imana imanura ibisubizo, Mungu ashushe majibu, kuko yasubije Kornelio. kwa sababu kama vile aliyemjibu Kornelio. Kornelio mbere yakomeje ngo gutanga sadaka kugira ubuntu, Kornelio aliendelea kuwa na utu mwema, kutoa sadaka, arongera akongera, akaongezea, akazidisha, arasenga arongera, akazidisha, akaomba, ngo Imana ngo bigera imbere y'Imana. yakafika mbele za Biblia Mungu. zivuga ngo birazamuka bigera imbere y'Imana, Biblia inasema yakapaa mpaka mbele za ngo Mungu. bigeze imbere y'Imana. Ilipofika mbele za Mungu, Imana iravuga ngo, Mungu akasema, iravuga ngo ituma malaika iramubwira ngo genda umbwirire Kornelio, ikamtuma malaika akamwambia, nenda ukaniambilie Kornelio, amasengesho yawe yumvikanye Kornelio we, maombi yako yamesikikana Kornelio, ubuntu bwawe bwangezeho Kornelio we, neema yako imenifikia Kornelio, waraburundanije none bwangeze, umeiweka mpaka ikanifikia. none ga Kornelio, Kwa hiyo ndugu Kornelio, tumira Petero hano Yopa, mwalike Petro hapa Yopa aze gira ngo usubize. aje ili nikujibu. Twaravuganye ko amasengesho atongerwa atazasubizwa. Tulisema kama vile maombi haiongezewi, haijibiwi. Nimba warasenze rimwe, Kama umeomba mara moja, uzosubizwa. hautajibiwa. Nimba warasenze rimwe, Kama umeomba mara moja tu, uzosubizwa. hautajibiwa. Warasenze ukwezi kumwe, Kama umeomba mwezi moja tu, Uzosubizwa. hautajibiwa. nimba warasenze umwaka Kama umwe, umeomba mwaka moja, uzosubizwa. hautajibiwa. Nimba warasenze imyaka 10, Kama umeomba miaka 10 tu ukareka na nduzosubizwa. unaacha, hautajibiwa. Ayi kugera mu rwego rwiza mu buzima bwiza bw'umwuka, Mpaka kwa kiwango kizuri katika Ukristo. nukumza kongera, Nikuongezea, nguma kongera. nikuongezea. Sema amen, Amen. sema amen. Amen. Ugera mu buzima bwiza bw'umwuka, Mpaka unafikia maisha mema ya Mkristo, ya kiroho. niyo huduma turimo Hiyo ndiyo maombi tunayo, yo kongera, ya kuongezea, kongera, kuongezea, kongere, kuongezea, kwenyegeze, tuongezee, kwenyegeze umuriro, tuchochee moto, kwenyegeze umuriro, tuchochee moto, kwenyegeze umuriro, tuchochee moto, kwenyegeze, tuchochee, kwenyegeze, tuchochee sana, tuzidishe, maze umuriro wake, alafu moto wake, izina ry'Uwiteka ryabwe. na jina la Yesu lipewe sifa. Sema amen, Amen. haleluya, Haleluya. 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 Niyo huduma turimo. Hiyo ndiyo huduma tunayo. Hanyuma tukaganiramo amagambo y'Imana, Alafu tunaongelea ndani maneno la Mungu. turi mu ijambo turimo twiga Kuna neno ambalo tunaiga, kubona umugisha mu itorero, kupata baraka ndani ya nyumba ya umugisha Mungu, ubonerwa mu rusengero. baraka ambayo inapatikana kwa kanisa. Twasanze ko ari kubakira Imana, Tumekuta ni kumjengea Mungu, ukayubakira mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'umubiri. unamjengea kimoyo hata kimwili. Hanyuma duza gusanga kandi umuntu kwikorera indi mirimo. Halafu tukakuta kugundua ni kumtumikia kazi ndani ya kanisa. Turi rero muri iyo chapter ya kabiri, Tuko ndani ya chapter hiyo ya pili yo gukorera Yesu indi mirimo, ya kumfanyia kazi Mungu. ejo twavuganye indi mirimo no kwita. Kazi zingine ambazo tumezungumza jana ni kujitoa. Iyo umaze kwakira Kristo, Ukimpokea Kristo, iyo umaze kubakira Kristo agatura muri wowe, ukimjengea Yesu Kristo anakaa ndani mwako, uzumubwira ngo ngankore, uwe unamwambia nitumie, uzumubwira ngo ngawe nyereke icyo nkora, unamwambia
nielekeze ni kile nitakacholitenda. Mubwira ngo mbwira icyo ndi bukore mama. Niambie kile nitakachokitenda. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Dusanga rero nukwitanga. Tukakuta ni kujitoa. Yesu yabibwiye abigishwa ejo twarabisomye. Yesu aliwaambia mitume jana tumeyasoma. Arababwira ngo akawaambia umuntu ushaka kunkorera, yote anataka kunitumikia, umuntu ushaka kunkurikira, yote anataka kunifuata, umuntu ushaka kujana nazo, yote anataka kuenda na mimi, umuntu ushaka guturana nazo, ambaye anataka kuishi na mimi, niyange yikorera umusaraba we ankurikira. ajikane ajitwike msalaba wake anifuate. Umusaraba, kwikorera umusaraba ugakurikira Yesu, kujitwika msalaba na mnamfuata Yesu, ukwiyanga ni kujikana mwenyewe, kwikuraho, ni kujitoa wewe, hakaba Kristo muri wowe, kunaingia Kristo ndani mwako. Imi Kristo akaba ari uwa mbere, Kristo yeye anawa wa kwanza maishani mwako, wa nyuma, wewe unaja nyuma. Paulo ameyasema, aravuga ngo sinjuri hono, akasema si mimi nilipo leo, Kristo uriho muri jewe, ni Kristo ndani mwangu, kuko singikora ivyo nshaka, kwa sababu mimi sitendi yale nataka, sitendi matendo yangu, bali natenda mapenzi ya Mungu. Ni kusema mimi sipo kuko isari ndamu yanje, kwa sababu yale yalikuwa faida kwangu, yale yalikuwa yangu, siyatendi tena, nimeyafikiria kama ni bure, nimeyabadilisha kama bure, ni vitu ambavyo havina thamani, ni vitu ambavyo havihitajiki tena, ni vitu ambavyo havifikiri, ninafikiria kama uchafu. Kwa sasa natenda mapenzi ya Mungu. Sema amen. Amen. Ubutunzi butagira akagero narangije muri Kristo, kwa ajili ya faida niliyoiona ndani ya Kristo, zatumye izanje zose bihinduka, imesababisha yangu yawe mtupu. None ga singiriho, kwa hiyo mimi sipo tena, kuko ndayanja, kwa sababu yangu hayamo, hariho aya Kristo, kuna ya Kristo. Haleluya, haleluya, sema amina. Amen. Irebe nimuta ukiriho, jiangalie kama wewe bado uko, niba ukiriho, kama baba wewe uko, niba bizaba rivyo biriho, kama yako bado yako, turakagera ku rwego rwo gukorera Imana, haujafikia kiwango cha kumtumikia Mungu, turakagera ku rwego rwo kugabana imigisha yo mwiteka, haujafika kiwango cha kupokea baraka kutoka kwa Mungu. imigisha yo mwitorero ndurayigera, baraka ya hekaluni haujafikia, y'urusengero ntiwoyibona, baraka ya hekaluni haujafikia. kuza hano siko kuba mu rusengero, kuja hapa kama hivi si kuishi ndani ya hekalu. urusengero ni Kristo, nukuja muri Kristo, kanisa ni Kristo, kanisa ni kuingia ndani ya Kristo, kanisa nukugera ikirenge mu cya Kristo, kanisa ni kuweka nyayo katika nyayo za Kristo. nta wundi wavuye mu ijuru kandi asubirayo usibye Kristo, hakuna yule ametoka mbinguni na akarudi isipokuwa Yesu. niwe wavuze ngo mugere ikirenge, niwe wavuze ngo nimugere mu cyanjye, ndiyo maana alisema muweke nyayo zenu katika nyayo zangu. ushaka kunkurikira, yule anataka kunifuata niyange, ajikane, mimi itoke. Sema amen. Yo jambo ryararemereye cyane mu mutima wanje, ngashaka ngo mubyumve. Neno hilo limekuwa nzito kwa moyo wangu, nataka mlisikize. Urebe nimbuki uyobogwa n'Imana, nimba uriho kubw'Imana, angalia kama unaishi kwa ajili ya Mungu, nimba ari yigutegeka, kama yeye ndiye anakutawala, nimba ukitegeka, kama wewe bado unajitawala, nimba ukiyobora, kama wewe bado unajiongoza, turagera mu kanisa, haujafika kanisani, turi mu itorero, wewe hujafika kanisani, turi mu rusengero, hujafika kanisani. ashobora kuba munsi y'amanjanja, naweza ishi chini ya mabati, ukaza winjira mu mabati, naingia chini ya mabati, cyangwa ukinjira mu nzu yubatswe, ama unaingia kwa nyumba ambayo inajengwa na mawe, ariko turigera ugera muri Kristo, lakini bado hujaingia kwa Kristo. kuja muri Kristo no kuyobogwa naye, fika ndani mwa Kristo ni kuongozwa na yeye. hanyuma rero muri uko kwitanga, ndani ya kujitoa kama vile tulizungumza jana, wasanze harimo ibice byinshi cyane, tulikuta kuna sehemu nyingi sana, nizo tugezeho, hizo sehemu ndizo tunasoma. ejo kandi twavuze guhumana umwanya, kuyiheza umwanya, jana tuliongea kumpa
nafasi, kukuyiha umugoroba kama vile unajipea jioni kama hivi ama asubuhi. guha Imana umwanya, Kumpa Mungu muda nukwitanga, ni kujitoa. sema amen. Ukabana n'Imana, Unaishi na Mungu, kuko niwo mugambi mukuru w'Imana. kwa sababu hiyo ndio mpango kubwa ya Mungu. Manire mu mwana w'umuntu imurutisha ibindi biremwa zose, Sababu Mungu alimuumba mwanadamu akamzidisha mifugo na minyama zingine. nukubera gusa Ni kwa sababu tu ngo Imana ibane n'umwana w'umuntu. ili Mungu aishi na mwanadamu. Imana yagize umugambi wo kubana n'umuntu Mungu alikuwa na mpango wa kuishi pamoja na mwanadamu iteka ryose, milele yote. rero guha Imana umwanya Kwa hiyo kumpa Mungu muda nukuzuza umugambi w'Imana, ni kujaza mpango wa Mungu kwa mwanadamu. mu gatondo tuvugana hejuru y'amaturo. Asubuhi tukazungumza juu ya sadaka. Amaturo ni ubwitange, Sadaka ni kujitoa. amaturo ni ubwitange, Sadaka ni kujitoa, kuko ni ukwiyanga, ni ukwiyima, ni ukwigomwa. sababu ni kujinyima, ni kujikana. Amaturo ni ukwitanga. Sadaka ni kujitoa. ubwo twaje gusanga, subiye inyuma gato, Nikirudi nyuma kidogo, kama vile tulikuta, kugira ngo umuntu abashe kubakira Imana, ili mtu amjengee Mungu, kugira ngo umuntu abashe kwitanga, ili mtu aweze kujitoa, nuko agira urukundo akunda Imana. ni kwa sababu ana upendo ambaye anampenda ibintu Mungu. z'Imana zose uhereye mu itangira ryazo ukagera mu iherezo, Kuanzia mambo ya Mungu kwanza mwanzo mpaka mwisho, ikibishoreye ni urukundo, kile ambacho kinaliongoza ni upendo. ingozi yazo ni urukundo, Kile kinachokifunga ni upendo. mwayo wayazo ni urukundo. Kufunga kile kinafunga ni upendo tu. niba hatari mu rukundo ibyo ukora Kama hamna upendo kwa matendo yako, ubusa, ni bure. ni ubusa imbere Ni y'Imana, bure mbele ya ni Mungu, ukunyagwa imbere y'Imana. ni kusulumiwa mbele za Mungu. cyo gituma gukorera Imana Ndiyo maana kumtumikia Mungu ugomba kuva mu mutima w'umuntu, ni lazima yatoke ndani ya moyo wa mwanadamu, engagement personnel, itoke kwako mwenyewe, ni engagement personnel, ni kujitolea peke yako mwenyewe, ivuye mu bushake bwawe wenyine, inatoka kwa matakwa yako ivuye mu mwenyewe, rukundo rwawe kwa wenyine, upendo wako mwenyewe, bikabona kwakirwa n'Imana, hainapokelewa na Mungu, kuko Imana ni urukundo. kwa sababu Mungu ni upendo. ibyo dukora zose tubikora n'urukundo. Yale tunayoyatenda yote ni kwa ajili ya upendo. nibuze mu mugoroba uje hano Kama gusema, unakuja jioni kukusanyika, uzanane n'ibizino n'urukundo. kuja na upendo. Dawudi yagiraga urukundo rukomeye rwo Daudi kugira Imana. alikuwa na upendo wa kuja mbele za Mungu. bivuga ngo ubwo yatekerezaga ko aje gusenga, Vile tu alikuwa anafikiria kuja kuomba, iyo bavugaga ngo turaje gutera, akisema tu tutaenda we kukusanyika, yahitaga anezerwa. ubwo baada hapo alikuwa na furahia, akaza yuzuye ibyishimo n'umunezero, anaja akijaa furaha na shangwe kubw'urukundo rwo gukunda gutera. kwa ajili ya upendo ya kupenda kukusanyika. yigeze kuzayifuza akavuga ngo Mana nipe saa moja na Yeye tu alitamani hata Mungu ampe saa moja. bivuge ko yari muri busy, yari busy cyane, yari mu kazi kenshi, Alikuwa ndani ya kazi nyingi, ariko akaza kumura amateraniro. lakini yeye anavuruta kusanyiko, anasema Baba, Mana we wampaye isaha imwe, Baba nipe tu saa moja, mbese isaha imwe mbane nawe, nipe tu saa moja niwe na mbese wewe, isaha imwe ngere mu materaniro, nipe saa moja tu nifike mbese pamoja, isaha imwe ngere mu bera, nipe saa moja tu mbese nifike isaha imwe nze patakatifu, kuguhimbaza. nipe saa moja tu nikusifu. Abuze karindiriye Alikuwa na kalenda ubwami bwiwe, katika ufalme wake. ariko Dawudi wa Yesu, Daudi meletamosa mekaridas. Dawudi yari yarapanze Daudi alikuwa amepanga ubuzima bwo kubaho mu gihe cyiwe cy'ubwami, katika maisha yake ya kuishi ikulu. saa yose yabagamwo abaramyi. Kwa saa yote kulikuwa waabudu, ni ukuvuga ngo isaha yose muri Isiraheli bavugaga Yesu, saa yote ndani ya nchi ya Israeli walikuwa wanamsifu Yesu, bahimbazaga Imana, walikuwa wanamsifu Mungu, bagahimbaza Imana, wanamsifu Mungu. bageze aho bakaza bahimbaza gusa, Kulifika mahali wanamsifu igicu kikamanuka kikava mu ijuru, na wingu inatoka mbinguni, ubwiza bukamanuka mu materaniro utukufu wa Mungu unashuka ndani ya kongamano wakiona, baza bumanuka ari ikintu kibona utukufu inashuka wakiona n'amaso y'umubiri, pamoja na macho ya mwili, bikaza bibona, wanaiona na macho ya mwili, babaramya Imana gusaba wakimwabudu Mungu tu.
Sodomu wakamya gutya igitugaza kimanuka. Wakina Edomu wanamwabudu Mungu na utukufu unashuka kama bakabana n'ijuru wa mvua. Ijuru likavuga ngo ntitwohahera. Wanaishi na mbingu inasema hatuwezi kuachilia. Twogumiriya ruguru iyepfo igitaramo cya Sufi. Hatuwezi ishi huku juu na huku kesa iko. Daudi wakazimanura Imana ikareka gutaramira mu ijuru igataramira ino misi. Daudi alikuwa anamshusha Mungu anatoka mbinguni anashuka ulimwengu. Amarika bakaza bamanuka abantu ijuru likamarikinguka bakaza bamanuka. Mbingu inafunguka malaika wanashuka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Atukuzwe mfano. Ahimidiwe Yesu. Kubera urukundo yakundaga Imana. Kwa ajili ya upendo alikuwa anampenda Mungu. Izo dukora zose bigomba kuba biri mu rukundo. Yale yote tunayoyatenda ni lazima awe ndani ya upendo. Cyose utagikoranye urukundo n'ubusa. Kama utendi na upendo yale yote ni bure. Kamubwira ngo tibitotombe. Ndio maana Mungu alimwambia Musa wasinungunike. Abitotonze bose mu butayu yarabamasa. Wale ambao wamenungunika katika jangwa amewamaliza. Wote amewamaliza. Kubera ko iby'Imana bikoranwa n'urukundo. Kwa sababu ya Mungu yanatendwa na upendo. Ntaguhatwa. Hakuna kusukumwa. Sema amen. Tuzamura amaboko duseme. Haleluya, haleluya. Amen. Hanyuma rero gutangira Imana. Kwa hayo sasa kutoa kwa Mungu kwa ajili ya Mungu. Aliyo maturo na ndiyo sadaka. Amaturo abango kwisi. Sadaka ina aina nyingi. Ari mu buryo bwisi. Ina aina nyingi sana. Leo mu gatondo nibwo twavuze uburyo bumwe. Ndiyo maana asubuhi tulizungumza aina moja. Ni tuintroduce uburyo bumwe. Tulianza na njia moja. Twavuze hejuru y'igice cyacu. Tulizungumza kwa ajili ya fungo la 10. Twagicikije nizo ngiye kuzangiriza. Tulikatia katikati hasa ndio nataka kumaliza. Leo ko turangiza icya 10 ejo tuzotangira amaturo. Ndio nimalize fungo la 10 alafu kesho tuendelee na sadaka. Sema amen. Sema amen. Naoge ngo nzagerageza kubabwira. Niliwaambia nitajaribu kuwaambia amasadaka yanditse muri Biblia. Sadaka ambazo zinaandikwa katika Biblia. N'uburyo bazitanga n'igihe bazitaka. Na namna ya kuzitoa na vile wanazitoa. Naoge mwere itangirira ukageza muri Ufunuo mu gatondo. Niliwaambia asubuhi kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo asubuhi. Biblia ni yacu. Biblia hii ni yetu. Hii yandikiwe jewe. Hii imeandikwa kwa ajili yangu. Ibi nzase kugira ngo bintunganye bingira uko Imana. Haya yote yamekuja ili yanitengeneze niwe kama vile Mungu anataka. Mabundi busha. Imekuja kuniumba upya. Ibi nisaje kugira ngo bindemaneme. Haya yamekuja ili yaniumbe. Biblia ni yawe wange kuyigura ariko ni yawe. Biblia ni yako ukatae kuinunua lakini ni yako. Yari amasezerano y'Abanyesirayeli gusa. Ilikuwa ni agano ya wana wa Israeli pekee. Ariko kubwa Kristo Yesu. Lakini kwa ajili ya Kristo Yesu araza akaja ngase tugirirwa ubuntu. Alipokuja tukaneemika muri we twinjira mu masezerano. Ndani yake tukaingia ndani ya agano. Paulo aravuga ngo babiri abahindura umwe. Paulo akasema wawili akawabadilisha kuwa mtu mmoja. Israeli n'abanyamahanga. Ni wana wa Israeli na watu wa Kristo Yesu bahinduka umwe. Kwa ajili ya Kristo tukabadilika kuwa mtu mmoja. Nta Muyuda nta Mugiriki. Asema hakuna Myuda hakuna Myunani. Nta munyamahanga nta Muyuda. Hakuna mtu wa mataifa hakuna Myahudi. Kristo Yesu turi umwe. Sote ndani ya Kristo Yesu ni mmoja. Igitabo kikiri cy'Abayuda gusa n'Abanyesirayeli. Kwa hiyo kitabu hiki ya Wayahudi na wana wa Israeli. Somea. Amen. Iki kitabu ni chanje nasi. Kitabu hiyo ni yangu. Kaida. Amasezerano ari muno yose. Agano zote ziko hapa. Yale yote yamo ndani hapa. Nina ni yangu. Nina ruhusa kwayo. Nina baraka ndani yake. Nina kuishi ndani yake. Mia kwa asilimia. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kimwe n'Umuyuda. Kama vile Myahudi. Mani simwe Imani wacu
Yesu Kristo. Mungu asifiwe. Mungu wetu Ishimwe kwa Yesu Kristo. Amen. Hatugeza mu masezerano. Akatufikisha ndani ya agano. Biblia ndamukunda. Biblia mimi naipenda. Bamwe amakuru meza y'ubugingo. Ina habari njema za uzima. Idufitiye siri. Ina siri. Idufitiye ibanga. Ina siri Biblia hii. Idufitiye ibanga ariko. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Hanyuma Biblia itubwira uburyo bw'isacumi. Lafu Biblia inatuambia kwa ajili ya fungu la 10. Twavuganye ko icacumi ari amashimwe. Tulisema fungu la 10 ni shukrani. Icacumi ni amashimwe. Fungu la 10 ni shukrani. Watanze icacumi wa mbere ni isokuruza Aburahamu. Wa kwanza ni baba wa imani Ibrahim. Isomye Abaheburayo ibice 7. Soma kitabu cha Waebrania sura 7. Igice cya 7 umurongo wa mbere. Sura 7 mstari wa kwanza Kugeza ku wa 3. mpaka sura ya 3. Uzahasanga amakuru Utakuta habari bavuga hejuru ya Melkisedeki wakisema juu ya Melkisedeki, wabonekeye Aburahamu yule ambaye amezirika mbele ya Abraham avuye mu kurwanya abanzi bari bateye Ruto. alipotoka kupiganisha waasi walikuwa wameshambulia Rutu. bamaze kunesha abanzi Walipomaliza kuwamaliza waasi, ahura na Aburahamu. akakutana na Ibrahim. Ahuye na Aburahamu Alipokutana na Ibrahim, amweza imitima, akampa mikate, amweza ayo mafu, akampa amweza vino, akampa vino, amweza umugisha, akambariki. arangije kumuha umugisha. Kumaliza kumbariki, Aburahamu ngo fata kimwe mu icumi maze yamuhaye byose akachukua fungu la 10 kwa yale yote aliyempa, arabimuheza. akampa. Abimuhaye Alipompa, ngo Melkisedeki aranezerewa. Melkisedeki akafurahi. Biblia iravuga mu Baheburayo, Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania, umwanditsi w'Abaheburayo arandika aravuga ngo mwandishi wa Waebrania akaandika ni akasema, nk'ukuntu uyu mugabo Melkisedeki akomeye akamwambia, sikizeni vile mume huyu Melkisedeki ni mwenye nguvu, wahawe icacumi na Aburahamu sogokuruza wo kwizera. yule ambaye amepewa fungu la 10 na babu wetu wa imani Ibrahim. Tegera aya makuru yasababwira uburyo bw'icacumi uburyo kiremereye. Alikuwa anawaambia uzito wa fungu la 10. Yasababwira uburyo icacumi ari ngombwa ku mukristo. Alikuwa anawaambia vile fungu la 10 ni lazima kwa Mkristo. Abanyisiraheli, Akawaambia, enyi Waisraeli, tekereza uwo bita Aburahamu fikirieni Abraham babu wetu wa imani. Aburahamu sogokuruza wo Ibrahimu, Abraham, babu wetu wa imani. Abraham agatanga icacumi. anatoa fungu la 10. Amaze wowe impunzi yo muri Kenya ukananirwa gutanga Alafu icacumi. wewe mkimbizi wa Kenya unashindwa kutoa fungu la 10. Umugabo w'umunyamurenge, Mme wa Mnyamlenge umugore w'umunyamurenge, na mke wa Mnyamlenge, umunyakenya, Mkenya. Ibrahim Ibrahim si umugabo wopfa kuvugwa gusa, si mme tu aongelewe tu hivyo hivyo. baravuga ngo ni mwumvuku, Wakazungumza wakasema, sikizeni vile, nimwumve Melkisedeki ukunda komeye, sikizeni vile Melkisedeki ni mwenye nguvu, aho sogokuruza wo kwizera Aburahamu vile babu wetu wa imani Ibrahim arengeza icacumi akakemuha. anachukua fungu la 10 na anampa. Aravuga ngo umuntu arakomeye, Kasema mtu huyu ni mwenye nguvu. ngo arangiza Alipomaliza aramubwira ngo Melkisedeki nta wundi muri none, akasema, Melkisedeki haishi leo, nta wundi kuri none, si mwingine kwa leo, ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo. Yes, Melkisedeki kuri none Melkisedeki kwa leo ni Kristo w'abantu, ni Kristo ambaye amesulubiwa, Kristo wafuye akazuka, ni Kristo ambaye amekufa akafufuka, umwana w'Imana ni ihoraho. mtoto wa Mungu anaishi milele. Niwe Melkisedeki wa none. Huyo ndiye Melkisedeki wa leo. Sema amina, Amen. sema amina. Amen. Nta wundi woruta sogokuruza wo kwizera. Hakuna mwingine anaweza mzidi babu wetu wa imani. Nta wundi. Hakuna mwingine.
mukuru hakuna mwingine anaweza kuwa mkubwa keretse Kristo mwana w'Imana isipokuwa Kristo mwana wa Mungu. ni uduheza imigisha yose. Yeye ndiye anatupea baraka zote. Noneho ngo twafata muri bijya yaduhaye kimwe cyatumye twamuheza, na tukichukua kwa yale ambayo ametupa tunatoa fungo la 10 kwa yale tunampa, bikitwa ko tumushimiye, inaitwa kumshukuru, ngo bigasaba bikitwa ko ari mukuru, na inaitwa kwamba yeye ni mkubwa. Muri mu gitabo cy'Abahebrayo yitwa mukuru, katika kitabu cha Waebrania anaitwa mkubwa, itangiriro akitwa ishimwe, kwa mwanzo anaitwa shukrani, icyatumi mwitangiriro cyitwa ishimwe, kwa mwanzo fungo la 10 inaitwa shukrani. Waebrania kikitwa ko ari mukuru, katika Waebrania inaitwa mkubwa. iyo dutanze icyatumi tuzuza ngo wewe ni mukuru, tukitoa fungo la 10 huwa tunakuja wewe ni mkubwa, tuwe twagutera indirimbo ngo wewe ni mukuru, tunatoa chorus tukisema wewe ni mkubwa. uri nkuru mana uri nkuru, uri nkuru mana uri nkuru, uri nkuru, uri nkuru mana uri nkuru, uri nkuru, uri nkuru mana uri nkuru. iyo utayanze rero tugiye uri nkuru, wabele upendi kusema nkuru, uri nkuru mana uri nkuru. Wewe ni mkubwa, wewe ni mkubwa, wewe ni mkubwa. Wewe ni mkuru, wewe ni mkuru wako wote, ni mkuru kwa wote, kwa zote, wewe ni mkuru kwa bintu byose, kwa wakati wote, wewe ni mkuru kubulikiye, wewe ni mkuru maana yake. kandi ngiyo tuvuze ngo uri mukuru tuba turamisha, na tukisema wewe ni mkubwa huwa tunaabudu, tunaabudu. Milimo ya maboko yawe irahebuje, wale ambao wanatoa fungo la 10 hivyo ndivyo wanasema, basa hiyo wanakupa, hivyo ndivyo unasema. Ile fungo ya 10 ndivyo hivyo inaongea mbele za Mungu, inaongea kikisema wewe ni mkubwa Mungu, maana uri nkuru, uri nkuru, maana uri nkuru, milimo yawe irahebuje,
fungo la 10. yo ni icya 10. Hiyo ni fungo la 10. cyo ni icya 10. Hiyo ni fungo la 10. Uzimana yakuronkesha Kwa yale Mungu amekupea. kabaye umwizegwa Na unakuwa mwaminifu mbele y'Imana. mbele za Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. kabaye umwizegwa mbele y'Yesu. Na kuwa mwenye haki ama wa kuaminiwa mbele za Mungu. Sema amen. Amen. Twavuganye ku icya 10 kandi Tumeongea kwamba fungo la 10 mara tena ngo nugukiranuka kw'Imana. ni kuwa mwenye haki kwa Mungu. Nugukiranuka kw'Imana. Ni kuwa mwenye haki kwa Mungu. Melkisedeki wa Salemu. Melkisedeki wa Salemu. Salemu. Anaitwa mfalme wa Salemu. Melkisedeki bisobanurwa ngo Melkisedeki na kusema ni mfalme ambayo aniranuka. Sema mfalme mwenye haki. Umukiranuka. Mfalme mwenye haki. Niko bisobanurwa ngo Melkisedeki. Vivyo hivyo anafafanuliwa hivyo. Aliwa dufite none Kristo. Yule ndiye tunaye Kristo. Yesu Kristo arakiranuka. Yesu Kristo ni mwenye haki. Utanze icya 10. Ukipeana fungo la 10 utangaje. inamaanisha unatangaza. Uhamije. Inamaanisha unaweka muhuri. Uhamije ngo Kristo arakiranuka. Kwamba Kristo ni mwenye haki. Kristo arakiranuka. Kristo ni mwenye haki. Amukiranuka. Mfalme mwenye haki. Agazaza kiranirwa. Yeye haziakiwi. Nenda uko yangiriye wa. Hivi alinitendea. Urakiranuka Yesu we. Wewe ni mwenye haki. Fungo la 10 ni kuwa mwenye haki. Amen. 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 Salemu biva mu ijambo mpina nzina yitwa Yerusalemu. Inatoka kwa jina itwayo Jerusalem. Yerusalemu ni wava mu izina Salemu. Jerusalem ndio mnatoka jina lisemao Salem. Yerusalemu bivuga ngo ni inzu y'imikate. Inamaanisha nyumba ya mikate. Ni inzu y'ubutunzi. Nyumba ya utajiri. Ni ubuzima bw'ubutunzi. Ni maisha ya utajiri. Ni agace k'ubutunzi. Ni mahali pa utajiri. Ni ahantu h'umunezero. Ni mahali pa furaha. Ni ahantu ho kubyuka. Ni mahali hakuna unafanya. Kwambara ukaberwa. Mahali unafanya. Jerusalem. Ahantu h'ibishimo n'umunezero. Mahali pa furaha. Iyo utanze icya 10 Ukipeana fungo la 10 utashye Yerusalemu. inamaanisha unaenda Jerusalem. Uba winjiye mu nzu y'imikate. Unaingia kwa nyumba ya mikate. Uba winjiye mu buzima buhindutse. Unaingia kwa maisha iliyobadilika. Bibiliya Imana ibwira Malaki. Mungu akamwambia Malaki. Yamubwira ngo nimutange icya 10 n'amaturo. Peana fungo la 10. Bwira Abanyisirayeli ngo nibatange icya 10 n'amaturo. Ambia Waisraeli ukipeana fungo la 10 Uzagomorora imigisha. nitafungua baraka. Uzagomorora imigomero yo mu ijuru. Nitafungua chemichemi ya mbinguni. Bagafukaho umugisha. Nyunyizia barabura aho bari ku isi. wote na mahali mtaweka. Haleluya. Utange icya 10. Peana fungo la 10. Ugira aho utazambura. Inamaanisha unaweka hazina ambayo haitakosekana. Ugiye mu bisusura bikabura aho biba. Unaingia mahali utakosa mahali. Ugiye mu bisusura bikabura aho bisigwa. Mahali utaweka mazina Utashye Yerusalemu. unaingia Jerusalem. Haleluya. Iyo tuzanye ibahasha. Tukileta bahasha. Iyo dutanze icya 10 cyuzuye we. Tukipeana fungo la 10 kamilifu. Tuba twatwinjira mu marembo y'Yerusalemu. Inamaanisha tunaingia kwa lango la Tuba tugiye Jerusalem. gutura i Yerusalemu. Inamaanisha tunaenda kukaa Jerusalem. Amina. Haleluya. Iyo umuntu atata ituro icya 10 Mtu kama apeani fungo la 10 aba ari Mowabu. inamaanisha yeye kwa Moabu. Iyo umuntu ari Mowabu Mtu akiwa kwa nchi ya Moabu azafusha abahungu. yeye anafisha wavulana, Azafusha umugabo. anafisha mmeo, Azasigara ari mara. anabakia akiwa mtupu mwenyewe. Atanga icya 10 Kama upeani fungo la 10 zawitwa mara. wewe unaitwa mtu ambao umekosewa. Uzatakaza impano z'Imana. Unapoteza karama za Mungu. Uzuba mu buzima bw'urupfu. Unaingia kwa maisha ya mauti. Iyo urupfu gusa. Ya mauti tu. Naomi aje Mowabu. Naomi akaenda nchi ya Yagiye Moabu. yariko afite umugabo. Alienda akiona mmeo. Afite n'abahungu babiri. Vijana wawili. Ashitseyo. Alipofika Kubera ko yavuye i Yerusalemu. kwa sababu alitoka Jerusalem. Kubera ko yavuye i Yerusalemu. Kwa sababu alitoka Jerusalem. Afusha y'umugabo. Akafiwa na mmeo. Afusha y'abana. Na watoto wake wawili. Biramukirana. Mali yote yakaisha. Atanga icya 10. Kama utupeani fungu Bari iminsi mikeya. sababu muda kidogo bizogukirana. yote yataisha. Kubera Kwa sababu kwa Moabu. ariko mu munsi umwe Lakini siku moja aribuka akakumbuka. aravuga ngo
akasema kwetu iwacu ni Yerusalemu, kwetu ni Jerusalem, iwacu ni Yerusalemu, Yerusalem, iwabo w'imikate, wana mikate, iwabo wo kurya tugahaga, wana kula na kushoda, napfuye hano, sasa nafariki hapa. arahaguruka, Akasimama, ndashakubwira ngo haguruka none, mwambie leo simama, haguruka vi Mowabu, toka Moabu, va Mowabu ntazatuma ibayo, toka Moabu, Hamani bayo, hakuna Mungu Moabu. sema amen. Haleluya. ngo arahaguruka, Akasimama, ajana na Rusi, akaenda na Rusi. ngo bageze i Mowabu, Walipofika Jerusalem, bageze Yerusalemu, walipofika Jerusalem, baratangira bararya, wakala batinza kurya, nyumba ya chakula, batangira kurya, wakala. batangiye kurya, Walipoanza bahura na Bowazi, wakakutana na Boazi, acyura Rusi, akamkweza mke, arasara, akazaa. muri Rusi Ndani ya Rusi harimo Kristo Yesu, Kristo Yesu. sema amen. Haleluya. Yerusalemu ni mu migisha, Yerusalemu ni nyumba ya baraka. Yerusalemu ni mu byo kurya, Yerusalemu ni nyumba ya mikate. salamu, Salemu Salem ni Yerusalemu, ni Jerusalem. sema amen. Haleluya. iyo dutanga icyacu, Tukipeana fungo la 10, iyo duhaye Imana icyacu, tukimpa fungo la 10 Mungu, uba winjiye Yerusalemu, namaanisha naingia Jerusalem. uba winjiye Yerusalemu nshya, Omedani ya Yerusalemu nshya we, Jerusalem mpya we. Yerusalemu we, Jerusalem mwana Imana yaremye ikawurimbisha, ni ambao Mungu aliumba na kau. tuzatuwijizwamo n'icyacu, Tunaingia mji huyo kwa sababu ya fungo la 10. sema amen. Amen. Sema amen. 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 Salemu, Salemu bisobanurwa kandi inamaanisha tena ko ari amahoro, kwa kuwa ni salama. mu izina ry'Igiheburayo Kwa jina la Kiebrania birasana Salemu ni amahoro, inaendanisha Salem ni amani. iyo dutanga icyacu Tukitoa fungo la 10 amahoro, inamaanisha tunaingia kwa amani, tuba twinjiye mu ituze, tunaingia kwa utulivu, inzira zacu zose ziba zibayemo amahoro, njia zetu zinaingia amaboko yacu yose abayemo amahoro, mapato yetu ni amani, sekiriti wishe, usalama wetu nayo. haleluya, Haleluya. tawubana n'Imana, Hakuna yote maana ishi na Mungu wabe muri sekirite, aishi kwa usalama mdogo. abari muri sekirite, Inamaanisha yeye ako kwa usalama kuko ni kamili, umwami w'amahoro, kwa sababu Mungu ni ni mfalme umwami wa w'amahoro, mfalme wa ni amani, umwami w'amahoro. mfalme wa amani. iyo utanga icyacumi Peana fungo la 10 ku Mana, kwa Mungu, kizana amahoro, inaleta kizana amahoro, inaleta kizana amahoro, inaleta amani. musawe zose aba arimo amahoro, Mambo yako aba yote arimo amahoro, amahoro aba agenda aririmba, amani inaenda hapa. ni umwami w'amahoro, Yesu ni mfalme. Yesu ni umwami w'amahoro, Yesu ni Yesu ni mfalme, umwami w'amahoro. mfalme wa amani. iyo dutanze icyacumi Peana fungo la tuba 10 twegereje Kristo mu nzara, inamaanisha tunakaribisha Yesu, agashika akabihesha amahoro, anaingia na anapeana amahoro Yesu atanga singayabise, amani. Yesu ambaye amahoro Yesu atanga singayabise, si kama amani ya ulimwengu. uwo wisaza guhesha amahoro akanya gatoya, Wa ulimwengu anakupea amani ya muda kitau kimchache, azayaguheza agasaka yakwa, anakupea amani hayo na ariko Kristo yaguhaye lakini Yesu akikupea amani azakugabira, anakupea. sema amen, Amen. sema amen. Amen. Salamu, Salem. Salemu, Salem Salemu bisobanurwa ngo, inamaanisha ya kwamba sema amen, amen, ni hema y'Imana. ni hema la Mungu. iyo usoma Zaburi ya 76 umurongo wa 2, Ukisoma Zaburi ya 76 na mstari wa 4, uyu mwanditsi arandika aravuga ngo, mwandishi aliandika akasema Salamu akasema Salem ngo ni hema y'Imana, ni hema la ni Mungu, ubuturo bw'Imana, makao ya ni Mungu, inzu y'Imana, nyumba ya Mungu. sema amina. Amen. Biblia ikavuga ngo Biblia inasema ya iyo kwamba dutanga icyacumi kipeana fungo la ngo bizabisha mu nzu y'Imana, inaingia kwa nyumba ya Mungu, iyo byinjiye mu nzu y'Imana, inaingia kwa nyumba ya iyo Mungu, byinjiye mu bubiko bw'Imana, inaingia kwa hazina ya Mungu. Amen. yose icyubahiro, Tumpe Mungu. haleluya. Haleluya. tuba tubaye mu ihema ry'Imana, Namaanisha tunakaa kwa hema ya Mungu, tuba dutuye mu ihema rye, tunakaa tunatulia kwa hema la Mungu. ihema ry'Imana ni mu Imana ivo, Hema la Mungu ni Mungu anaishi. icyacumi gituye mu Imana, Fungo la 10 limo ndani Mungu. icyacumi gituye mu Imana, Fungo la 10 limo ndani Mungu. icyacumi kiba mu Imana, Fungo la 10 mnande Mungu ni ndani. ihema,
ni hema la Mungu. iyo bavuga ihema bari Imana. Wakisema hema inamaanisha ni iyo Mungu bavuga mwenyewe. ubuturo baba bavuze Imana. Wakisema makao inamaanisha Mungu. iyo bavuze mu inzu y'Imana bavuze Imana. Wakisema nyumba ya Mungu inamaanisha ni Mungu. ihema Salemu kandi Salem tena ni Siyoni. ni Sioni. Siyoni Sioni ni Siyoni. ni Sioni. Siyoni Sioni ni urusengero. ni nyumba ya Mungu, ni urusengero. ni kanisa. iyo bavuga urusengero Wakisema ni kanisa Kristo. inamaanisha Kristo. nukuvuga ngo iyo dutanze icyacu, Inamaanisha tukipeana fungo la 10. haleluya, Haleluya. tuba twadushitsa neza muri Kristo. Inamaanisha tunafikisha uwo ndani ni ya Kristo. kwa kuwa huyo ni Kristo. icyacumi ni Kristo. Fungo la 10 ni Kristo. icyacumi ni Kristo. Fungo la 10 ni Kristo. Sema amen. Amen. Twese situbahe. Tumpe Mungu utukufu. Twese datutubahe. Tumpe Baba utukufu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Icyacumi Fungo la 10 ni Kristo. ni Kristo. Amen. Melkisedeki. Melkisedeki. Ngutagira se na nyina. Yule ambaye hakuwa na babaye na mamaye. Melkisedeki. Melkisedeki. Kristo mwana wema. Kristo mwana wa Mungu. Haleluya. Icyacumi Fungo la 10 dutanga icyacumi huwa tunapeana fungo la 10 kubera ko tubonekerwa n'Imana. kwa sababu tunafunuliwa na Mungu. Irindi zina narisize gatoya kugira ngo nja. Jina lingine ambalo nilikuwa nimeacha ili tuendelee Gicyacumi. ya fungo la 10. Isoma Balewi. Ukisoma kitabu cha Walawi 27 27 30 no kugeza kuri 31 na 30 na hadi 31 wasanga icyacumi. utapata fungo la 10. Imana ibwira Mose. Mungu akamwambia Musa, iramubwira ngo icyacumi akamwambia fungo la 10 ni kera cyane. ni kitakatifu changu. Icyacumi Fungo la 10 ni umugabane wanjye. ni sehemu yangu. Icyacumi Fungo la 10 ni imfizi yanjye. ni mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe. Twese situbahe. Amen. Twese situbahe. Amen. Haleluya, Haleluya. icyacumi Fungo la 10 ni igitwa cy'Imana. ni jambo la muhimu la Mungu. Watu wakaza ukosha umukobwa. Kwetu tulikuwa na zoezi ya kuoesha mtoto msichana. Wamara bakagweza ingoni ngo kubita igitwe. Alafu walikuwa wakikupea fimbo wanasema Mimi samira pige tera. ng'ombe ambayo unaichagua mwenyewe. Kubita inga igitwe. Ng'ombe ambayo umeichagua mwenyewe. Bakakubwira ngo urebe sinoka zose. Wanakwambia tazama ng'ombe zote zina. Bakaza bazana inka zose bakazishira. Walikuwa wakileta ng'ombe zote wanazimulika. Urebe sinoka zose ziri hano. Alafu wanakwambia tazameni ng'ombe hizi. Alafu umkumbuke msichana ambaye umetupea. Urebe inka yoba kigereranwa n'umukobwa. Fananisha ng'ombe ambayo itaweza fananishwa na msichana wako. Uyikure. Na uitoe. Uyikure. Uichukue. Uyikure ibigitwe. Uichukue hiyo ng'ombe ya muhimu. Uyisire ku. Uiweke kando. Iyo ni yawe. Hiyo ni yako. Iyo ni yawe wowe wabyaye. Ng'ombe hiyo ni yako wewe ambaye umezaa. Amen. Tati Sampora Maria. Hallelujah. Henimari da Sampora Maria. Hallelujah. Hallelujah. Ayu with him again agulwa sikema andu luasima. Anjo wene desala amputu pile akipas. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Amen. Ichachum. Fungo la 10. Ichachum. Fungo la 10. Ichachum. Fungo la 10. Ni gitwe chima. Ni jambo la muhimu la Mungu. Ni sehemu nzuri ya Mungu. Ningayigitwe. Ni sehemu. Ningayigitwe kuba yaremye kandi kabagaburira. Ni sehemu la muhimu kwa wale ambao amewaumba na kuwapea chakula. Ningayigitwe kukuntu zigutunga. Ni sehemu la muhimu kwa gisi anasababisha uishi. Yale ambayo anakupea. Uzima yaguhaye. Maisha aliyokupea. Ubwenge yaguhaye. Akili aliyokupea. Umutima yaguhaye. Moyo aliyokupea. Ubutunzi yaguhaye. Tajiri amaboko yaguhaye. mikono aliyokupea. Uburyo usohoka ukinjira. Tunaingia na Marika avuga ngo alafu anakuambia famba sehemu moja ya 10. igice kimwe cha 10. Ni iyo icyo ni gitwe cyima. Sababu hiyo ni sehemu ya Mungu. Yego. Wamaruka ki. Alafu mnala. Bande bemeye kuyihana. Ni wangapi ambao wamekubali kutubu? Ko bari igitwe.
kwa sababu walila sehemu ya Mungu. Hano ndabari. Hakuna hapa miongoni mwetu. Murali. Je, kuna Murali. Murali. Je, kuna miongoni watu hao? Imana nitubabake. Mungu atusamehe. Mana imetuliza. Mungu wa mbingu natusamehe. Mana imetuliza. Mungu wa mbingu natusamehe. Uvele nuko muhemu. Kwa sababu hiyo ni kudhulumu. Yakuhaye. Mungu aliyekupa yamarika gusaba ngo mpingoni ndakuramo gusigitwa. Alafu anakwambia nipe tu sehemu moja. Izindi ndazigusa. Nyingine yote ubaki nayo. Waruka ngo ndiyangi. Alafu nakana nasema sitaki. Icyacumi ni cyera kima. Fungu la 10 ni kitakatifu cha Mungu. Ni cyera cy'Uwiteka. Ni kitakatifu cha Mungu mwenyewe. Igihe cyose kwa wakati wote uzoronga ambao utapata usuvuga ngo iki ni cyera kima. Sema hii ni kitakatifu cha Mungu. Ni kima na yitoranirije. Hii ndio Mungu alijichagulia mwenyewe. Mami ubwira Malaki ngo Mungu akamwambia Malaki ya kwamba abantu banje banyinyi vyansi. Niambia taifa langu limeninyima. Banyinyi vyansi. Walininyima ni. Wakabaza ngo se twakwimyiki. Alafu wanauliza je tu ambia mwanyimye kimwe cha 10. Kama mmeninyima moja wapo. Usamunyima. Naninyima nyinyi. Tekereza Imana kuguhamaruka yima. Fikiria Mungu kukupea alafu namnyima. Abanyamurenge barabimashe mu mugani wao. Ukoo wetu una midhali ambao unasema. Muzi wa mugani. Je, mnajua midhali huo? Kwimu waguhaye ugasaba wimi. Ugasaba mwitande beno. Muhimu. Kunyima yule ambaye alikupea alafu na unamuomba yule ambaye amekunyima. Ugasaba mwitande. Mtu huyo anaitwaje? Kotura matunanirwa kubivuga twese. Mukinyarwanda n'umuhemu. Mukinyamurenge. Je, mtu huyo anaitwaje? Mukinyamurenge bazamwita ute? Mtu huyo anaitwaje? Mukechu. Imbwa ni zibiri. Kwimu waguhaye no gusaba uwo wimi. Ariko Wanyamlenge wanasema ya kwamba imbwa ni mbili. Kunyima yule ambaye aliyekupea na kumuomba yule ambaye alikunyima. Umemnyima. Sorry. Kumuomba yule ambaye muzigiti matwanze kuvuga. Nuko gatwaza duhindukabo. Ile sababisha tukae kwa muda mrefu kutokujibu hilo ni kwa sababu sisi tumegeuka mtu huo. Wono umuntu se. Ye mtu huyo si binadamu. Nimisubireho. Jirudilieni. Misubireho. Je, mmekubali kujirudilia? Uwo gusaba uwo twimye. Tusiwe wale waduhaye. Uwo twimye. Tujirudilie tusiwe kama yule ambaye aliomba yule ambaye amemnyima na alafu akamnyima yule aliyempea. Kabisa. Tuve mkuba dogi. Tusiwe kama mbwa. Tuwe abantu barekonesha. Tuwe watu ambao wanazingatia yale mtu amekutendea. Wani watanzi cha 10 wa mbere ari wa Abraham. Huyo ndiye ametoa fungu la 10 wa kwanza Abraham. Aongee kurangiriza ni kuri Yakobo. Mahali ambapo nahitaji kukamilisha Yakobo n'umwana wa Isaka. Ni mwana wa Isaka. Amaze kuriganya mukuru we. Alipomdhulumu mkubwa wake. Biblia agurusagiye kwa nyirarume. Aliposimama kuelekea kwa mjomba wake. Afashe inzira ari mu rugenzi. Akijielekeza huko. Burira araryama. Ukawa usiku akalala. Ngwaryama. Alipolala araonekekwa. Akafunuliwa. Araishurirwa. Akafunuliwa. Ngabona ijuru ko rikinguka. Akaona mbingu ikifunguka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen, amen. Sema amen. Hallelujah. Havugirwa mwishamu. Na kukatoka sauti. Hamubwira ngo uryamye Yakobo. Akasema mahali umelala Yakobo. Kauraye Yakobo. Mahali umelala
Yakobo, nakupea mahali hiyo, guhayanga nakupea mahali hiyo, kandi mbaguhanye n'abana bawe, nakupea pia na uzao wako, uzatura n'abana bawe, utakaa hapo na uzao wako, aho uzohaba ni iwawe. mahali hapo utapaishi ni kwako. Yishyuye Aliposisimuka bafata ryabuye akachukua jiwe, bararisinga, akaiweka, arimenaho amavuta, akaweka mafuta, aravuga ngo Mana, akasema yote zoza ntanga icya 10, nitakuwa nikipeana fungo la 10, ikigira 10, fungo la 10, izo uzampa zose yoyote utanipea bitangaho icya 10, nitaipeana fungo la 10, kubera ko wangabiye. kwa sababu umenipea. Imana tuyeze icya 10 Mungu huwa tunampea fungo la 10 kubera ko yatugabiye, kwa sababu ametupea, kubera ko yaduhaye. kwa sababu ametupea. Sema amen. Amen. Imana ntiyaguhaye, Je, Mungu hajakupea? ntacyo Imana irakugabira Hakuna jambo ambayo Mungu amekupea kugira ngo uyime icya 10. ili umnyime fungo la 10. Ntakintu urafata mu maboko yawe, Hakuna jambo ambayo umeshika kwa mikono yako. abona mu rugo rwawe, Hakuna jambo ambayo ntakintu unafanya kwa urabona familia mu yako. buzima bwawe. Je, hakuna jambo ambayo anakomesha Icya yako. 10 Fungo la 10 ni ikintu cyose ni jambo lolote wahawe, ambao umepewa, wagabiwe, ambao umepewa, waronse, ambao umepata, wagabiwe, ambao umepewa, wakiriye, ambao umechukua, wagabiwe, ambao umepewa, ugomba gutanga icya ni 10. lazima peane fungo la 10. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Icya 10 si uwabatijwe, Fungo la 10 si kwa yule ambaye amebatiziwa, ntaho zanditse. la hakuna mahali imeandikwa. Icya 10 ni uwahawe, Fungo la 10 ni kwa yule ambaye amepewa, ni uwaronse. yule ambaye amepata. Sema amen. Amen. Sema Amen. Pia na mtoto mdogo akipata ni lazima peane fungo la 10. icyacu Fungo la 10 amadini kwa madini. nijoro abo twari turi kumwe overcomers ngo icya 10 ni cy'ababatijwe, namwe niko muzi. Usiku wale ambao tulikuwa nao vijana waliniambia kwamba fungo la 10 ni kwa wale ambao wamebatiziwa. Je, nanyi ni hivyo ambao mnajua? Beza arambwiye ngo nawe ni kwazi, namwe niko muzi, niko muzi, ikanisa niko muzi. Je, kanisa lote vivyo hivyo ndio mnaelewa? Nabisomye, Mmeyasomea wapi? inde wabisomye? Kuna yote ambaye ameyasoma kwa Biblia? Ntaho mwabisomye, none ni gute mwese mubizi gutyo? Je, kuna mahali mmesoma? Kama hamjasoma, namna gani ambao nyote mnaelewa hivyo? Mwabisomye? Mmeyasoma wapi? Niko mwigishije? Je, vivyo hivyo mmefunzwa? Niko mwigishije? Vivyo hivyo mmefunzwa? Ntaho mwigeze mwasoma mukesha? Hakuna mahali ambapo mmesoma mkongwe? Bama babwira gutyo batabasomeye muri Bibiliya? Wamewaambia hivyo mkashika bila kuwasomea kwa Biblia? Timubona ubunebwe bwanyu be Unaona bwo sasa kudasoma Bibiliya? hasara ya udhaifu wenu ya kutokusoma Biblia. Soma Bibiliya, Someni Biblia. soma Bibiliya. Usome Biblia. Ejo hari ingumi hano hari ingumi zitarabatizwa, Hapa kuna wasichana wakubwa ambao hawajabatiziwa. baranakora Ni hao ariko yaronka wanafanya kazi, lakini wakipata mapato, ngo ndiyo rwatanga icya 10 ngo baravuze ngo ni cy'ababatizwa. inamaanisha yeye hata peana fungo la 10 sababu wamesema ya kwamba fungo la 10 ni ya wale ambao aba wamebatiziwa, mwikanisa na yeye bado yuko kanisani. uwo icyamba abataramenya ko ari Imana yamwaye, Wala inamaanisha ya kwamba hajatambua ya kwamba ni Mungu ambaye amempea. Je, ni nguvu zake? n'imbaraga ze. Ni nguvu zake? Imana niyigena niyiduhese. Mungu ndiye anapeana. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese nagabigwa, umuntu wese nahabwa. Bibiliya Umwana arahabwa, umugabo arahabwa, umugore arahabwa, umukobwa arahabwa, umuntu wese arahabwa. Icyo wahawe cyose kuraho icya 10. Biblia inasema ya kwamba yeyote ambaye anapewa, mtoto mkubwa yeyote yule, ukipewa lazima utoe fungo la 10 peane. Sema amen. Amen. Ngombwa utanga icya 10. Ni lazima mpeane fungo la 10. Icya 10 Fungo la 10 sosa
nikikamilisha. Icyacumi ni Imana. Fungo la 10 ni Mungu. Ni itegeko ry'Imana. Ni amri ya Mungu. Ni itegeko ry'Imana. Ni amri ya Mungu. Ni ubushake bw'Imana. Ni mapenzi ya Mungu. Ni ihame ry'Imana. Ni sharti ya kimungu. Udakoza usipotenda hivyo, tarukundo ukunda Imana, hakuna upendo wa kumpenda Mungu, takumvira Imana wumva pia na Imana. kumtii Mungu na kumheshimu. Ubaye umuntu udakunda Imana, ukiwa mtu ambaye humpendi Mungu, ubaye kandi umuntu utumvira Imana, na kuwa inamaanisha kwamba umuntu udakunda Imana dana yumvira, yule ambaye hamheshimu Mungu na humpendi, tasagera mu bwami bwo mwezi, hataingia kwa ufalme wa mbingu. tasigeragera mu bwami bwo mwezi, hataingia kwa ufalme wa mbingu. hategereza ijuru na gutoya, yeye asisubiri mbingu, kandi ndategereje imigisha ibonerwa mu Mana, na asubiri kamwe baraka imigisha ibonerwa mu nzu y'Imana. baraka zitokao kwa nyumba ya Mungu tuyikura mu gukiranuka, huwa tunaitoa kwa kuwa mwenye, tuyikura mu gice cya 10, tunaitoa kwa fungo la 10, tuyikura mu kumvira Imana, tunaitoa kwa kumtii Mungu, tuyikura mu gukunda Imana. tunayatoa pia kwa kumpenda Ibi Mungu. zose Yote haya tubikora kubwo gukunda Imana, tunayatenda kwa ajili ya kumpenda Mungu, dukunda Imana, kwa sababu tunampenda Mungu, dukunda amahoro ye, tunapenda amani yake, tugakunda kugirirwa neza naye. na tunapenda kutendewa mema na Mungu. Imana irambura ikiganza kuri wowe, Mungu akifungua kitanga cha mkono wake kwako, bihuye no kuramburirwa ikiganza n'umuntu, ni tofauti na kufumbuliwa kitanga cha mkono na mwanadamu. kuramburira ikiganza ariko agapfunyika, Mwanadamu anakufunulia kitanga lakini ariko data iye kuramburira ikiganza wahaza kwifuza. lakini baba akikufungulia kitanga anashibisha tamaa zako zote. Sema amen. Amen. Bakirisitu bene data, Wapendwa wa Kristo, kini gihe cyo kubasha kumenya ukuri, nyakati hizi ni nyakati za kini gihe kutambua cyo kubasha kweli, kumenya imigisha ibonerwa mu itorero, ni nyakati za kutambua kini gihe cyo kuba baraka mu ziko itorero kanisani, tukagabana, ni nyakati za kuishi kanisani kini na gihe cyo kupewa kuba mu baraka, ijambo ry'Imana tukarivomamo imigisha, ni nyakati za kukaa ndani ya neno la kini Mungu gihe na cyo tunapewa kugenda na baraka, Biblia ikatugirira umumaro, ni wakati wa kutembea na Biblia na inakuwa kini faida gihe cyo kwetu, gusoma ijambo ry'Imana ni rikatwubaka, wakati wa kusoma neno la Mungu na kini linatujenga, gihe cyo kubasha guhindurwa n'ijambo ni ry'Imana, wakati wa kugeuzwa na neno la Mungu. bashe gusoma ijambo ry'Imana, Someni neno la Mungu, mutange ibya 10, peane fungo la 10, bashe gukiranuka, na muwe wenye haki, mutangaze ubwami bw'Imana, mtangaze ufalme wa mbingu, mutangaze gukiranuka kw'Imana. tangazeni kuwa mwenye haki. Hari abantu benshi Kuna watu wengi kubera uburyo babananiwe kuvuga gukiranuka kwa kw'Imana, sababu wameshindwa na kusema kuwa mwenye haki. uzumubwira ngo se waronse, Unamwambia je, umepata? ngo wapi, Nasema wapi? ngo pipi. Hata kidogo. Uwo Mtu huo avuze gukiranuka, je, amesema utakatifu wa Mungu? avuze gukiranuka kw'Imana. Anasema utakatifu wa Mungu. Yewe nkaba Unamwambia jirani, nisaidie niazime. Anakataa. Hatuko mtupu, hatuna kitu. turi gutyo, We are bankrupt. turi gutyo. Tuko mtupu. Abandi nabo Wengine nao ngo reka gabanye, anasema hacha nipuguze kugira ngo bariya bapasiteri batazabona umushahara wanjye, ili wachungaji wasijue mshahara wangu. imba zahembwa 60,000 akama atanga icya 10 cy'ibihumbi 50 cyangwa 30. Kama anapokea pesa 60,000 za shilingi za Kenya, anapeana fungo la 10 la reka mbasomera uwo muntu uko abameze. Acha niwasomee mtu huyo jinsi alivyo. Ngasoma ko ngako gusa gira mwumva. Nitasoma neno hilo tu alafu msikie. Abantu bataza batanga icya 10 cyuzuye, wale ambao wanapeana fungo la 10 ambalo si kamilifu, abantu bataza bazabika bamutacuma abandi akamavuga ngo reka imbe ndiye kino ngo izindi ziza ngo zozikura icya 10. Abo bantu barimo wale ambao wanakopesha fungo la 10 wakisema acha nitumie hizi next month zikija nitalipa. Beza barari. Je, watu hawa wako miongoni mwetu? Beza ni uzusubiza vuba vuba n'umunyeshuri.
mwumve noneho some Abalewi cha tusome kitabu cha Walawi ibice 27:31. Umuntu nashaka kwicungurira ico muri kimwe mu 10 akwiye gutanga akigerekeho igice cyaco ca gatanu. Umuntu ni ikawa, mtu akikopesha wala kuwazima, umuntu nasiba gutanga icyacu mu munsi umwe akarya zafara. Mtu yule ambaye anakula pesa za fungo la 10 kwa kuikopesha, ngagomba kukigerekaho, ni lazima aeke kimwe cha gatanu, 5% igice cyacu cha gatanu, 5% ya pesa hizo, igice cyacu cha gatanu, hizo pesa. Uwo mubari murawumvise? William wawumvise? Timurazo subiyemo. Abalewi 27:31. William nagenda agahembwa, Inamaanisha kwamba William akipokea mshahara afashe agize profit inyungu, anakuwa na faida y'inyungu y'ibihumbi 5, faida ya 5,000, agomba gutanga 500, ni lazima peane 500 y'icacumi kuri bijya yaronse ya fungo la 10 kwa yale ambayo ameyapata. hanyuma akaza agasanga hariya kina mama, Alafu anapata mke wake akamamuheza oroza y'amasharji, anampea charges zote ziko kwa nyumba, yakarikira bigahwana na za bihumbi 5. akihesabu inaingiana na hiyo Kavuga ngo naco reka dukoreshe zino bihumbi 5, Alafu William anasema acha tutumie hii 5,000, inyungu y'ubuheruka y'ubutaha faida ya next time, zobona gutanga icyacu. alafu hapo nitapeana fungo la 10. Uwo muntu nakora gutyo Mtu huyu akifanya hivyo, agomba kuza kwihana ni lazima aje atubu kugira ngo Imana imubabarire icyo akoze, ili Mungu amsamehe yale aliyoyatenda, iyo azanye igice cya gatanu cy'iso yariye. akileta ataleta fungo la 10 plus 5% ya Igice pesa. cyacu cya gatanu, igice cya gatanu cya 500 nangahe abakarikira abantu bize matematiki? Wale ambao wamejifunza shuleni, ni pesa ngapi? Ni 700. Fata 500 ukube na gatanu, hanyuma ugabanyije nawe kanga. Hesabu wale ambao wameenda shuleni, tusaidieni. Ni kama mufate 500, chukueni 500 nanga ibihumbi 200 inamaanisha wagombaga gutanga kangahe? 500. Okay, inamaanisha Imana ya ikabona kwamba kukubabari. instead of kupeana 500 kwa sasa utapeana 2,500. Yego ni 25. 20 hoya kuri 500 nanga wongera kuri 500 bikaba 525. Sawa mwazumbishi. Urumva wongeraho faini ya yangahe? Ya 20 na inamaanisha
unapeana hiyo 500 alafu unaja fine ya 25. Yego. Umuntu wikazi. Hiyo ni ya yule mtu ambaye amejikopesha. Umuntu wari akavuga ngo ejo azatanga icyacu. Ni ya yule mtu ambaye alikula fungo la 10 akasema kesho ndio atapeana. Nuziza nuzoshireho 250 yo kusaba imbabazi. Inamaanisha ukifanya hivyo uje uombe msamaha ukileta 25 ya fine. Ni bande batatanze ubuheruka icyacu. Ni wanani ambao hawajapeana fungo la 10? Ariyo batatanze ubunyine. Kuna wale ambao hawajapeana. Akavuga ngo azotanga ubuta. Alafu anasema atapeana next time. Ni chagomba kukora. Hivyo ndio anapaswa kutenda. Gutanga ikituzuye. Kutoa fungo la 10 ambalo si kamili. Asaba kwa ngutatanze. Yeye anasabiwa kama yule ambaye hajapeana. Gutanga icyacu mikituzuye. Kupeana fungo la 10 ambalo si kamili. Asaba kwa ngutatanze. Anahesabiwa kama yule ambaye hajapeana. Yagiye gutanga. Na akienda kupeana Atangira ubutanga busha zazindi zagenda azazigarura. huwa anaanza mwisho kwa sababu ya na haongezei alikuwa amepeana. Tivsemewe. Hairuhusiwi. Unazumvishi? Je, masikia hayo? Iyo watanzi kituzuye. Ukitoa ambayo si kamili fungo la 10. Zazindi watanze ziragenda. Yale ambayo ulikuwa umepeana huwa inaenda. Tizibagwa. Haihesabiwi. Tizemegwa Imana ntizakira. Hazihesabiwi kwa sababu Mungu hazipokei. Nari mfite kubivuga mu buryo bw'amaturo. Uburyo Imana itakira amaturo y'umuntu. Hayo nitazungumzia kwa jinsi ya sadaka. Jinsi gani Mungu hakubali sadaka zetu. Ico cyacu Imana ntizicyakira kubera ko kidashitse. Fungo la 10 hilo Mungu halikubali kwa sababu si kamili. Hanyuma rero iyo ugiye kugitanga ubimenye. Ukiyajua na unaenda kupeana, tuzawongera zijya watanze. Uwezi ongezea zile ambao ulikuwa umepea. Ahubwo uzitanga butanga bushazishitse. Bali unaanzia mwanzo ukipeana fungo la 10 kamilifu. Amen. Amen. Zazindi ukabura zinyazo. Na yale mengine ambayo ulikuwa umepeana mbele inaenda kwa no buryo bw'amaturo ibibamwo aho birarisangiye. Hapo na kwa namna ya sadaka imechangia jambo hilo. Iyo umutima ukubwiye ngo tanga ikoti, moyo ukikwambia peana suti, wamara ukangira umutima ugatanga ishati, alafu unakatalia moyo unapeana shati, ya shati tiza yakirwa, shati hiyo haikubaliwi kugeza uzanye rya koti ryatangiye, hadi ulete koti ambayo niba wachunguje ikoti shati, kama umepeana shati kwa kumana ndiazaba guchunguza. Kwa Mungu hakuna jambo la kunageshi mu matorero yacu umuntu agatanga unda kamavuga ngo ndayicunguye. Kwa mara nyingi na yaona kanisani mtu anasema nimepeana kitu fulani, mwingine anasema acha nikugombolee. Narabibonye? Je, mmeona hayo? Muzamubibona? Mnayaona? Bijana makosa. Hayo ni makosa. Tivsemewe nica. Haikubaliki, ni dhambi. Tibazabibabuza. Kurya uba wagiye ntacyo wakoze. Hayo kitenda hayo jua ya kwamba haujatenda lolote. Kumana kwa Mungu sigifuye nabi nguragicungura. Si jambo ambalo si la lizuri ati utakomgomboa. Kumana zose bijayo. Kwa sababu kwa Mungu yote unapeleka bila kuhakikisha. Kandi tukamadu haguruka mwikaniza ngo ndacungura ari akoti yuri ya mugabo ngo cunguye biri ngubiri yuri atanze ngo nzobitanga. Mtu akipeana mwingine anasimama anasema mimi nagomboa lile ambalo alilolitenda. Hilo ndacho watanze. Hayo si sambamba na neno la Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mugasoye gucungura kumana ndibaza bacungura. Msirudilie jambo hilo la kukomboa kwa sababu kwa Mungu hakuna jambo ambalo linagombolewa. Mzumvishe neza. Je, mnayapata vizuri hayo? Kumana ndibaza bacungura. Hakuna jambo linagombolewa kwa Mungu. Kuja kuvunja hano mwisadaka. Biriya na madini ndivyemewe.
kuleta sadaka alafu una exchange hapa na uzushira Imana ngo nje vunjira. Hakuna yote ambaye analeta kwa Mungu ati Mungu zamushira Imana ngo nibavunjire. Je, mnapelekea Mungu awa exchange? Ni bande bazabavunja? Ni wangapi ambao wanafanya hivyo? Uzushira Imana ngo vunjira. Niyo yaguhaye. Unaenda kwejana ngo kuvunjire gute? Unaenda kwa Mungu na mwambia nisaidie change. Nisaidie change. Mereza kumuvunjo. Bigati biza zakigwa ya change ya sadaka yanyazwe tikubagwaho. Sadaka hiyo imeenda hasara, haitahesabika kwako. Amjaelewa? Simwe mwamza kuziyo ngyo. Muntegerea. Tulizeni alafu mnisikilize vizuri. Wewe kwa risomo mwemereo kubashi. Kwa sababu ni somo mnaruhusiwa kuuliza. Kuma kwa Mungu taguchungura kubaho. Hakuna kugomboa. Kuma kwa Mungu takuja kusaba change. Hakuna kwenda ati uombe change kwa Mungu. Iyo ugiye mwisapu. Ukienda